Već više od 2 meseca traje najšira moguća javna rasprava o, rekao bih, najtržišnijem i najevropskijem zakonu koji trebamo da donesemo, o zakonu koji treba da potvrdi spremnost Srbije za ekonomsku integraciju u Evropsku uniju i na jedinstveno evropsko tržište. Mnogo toga sam rekao sa ovih nekoliko reči, ali zaista ne samo u Ministarstvu trgovine i usluga i u Komisiji za zaštitu konkurencije, već i u Kancelariji za evropske integracije i ukupno u Vladi Republike Srbije ovaj zakon na taj način doživljavamo kao zakon najvišeg prioriteta, izuzetne obaveze i odgovornosti, ali i zakon koji treba da jasna, konkretna, operativna, jedinstvena za sve pravila igre u najvažniji segment naše ekonomije, a to je ambijent za privređivanje i poslovanje i slobodnu tržišnu utakmicu unesemo. Ono što danas želim da istaknem, to je da smo vrlo pažljivo, vrlo studiozno, vrlo analitično i sa uvažavanjem sve sugestije, predloge, komentare, kritike, pohvale, bilo je i toga, verovali ili ne, izanalizirali. Značajan broj sugestija smo ugradili u drugu verziju zakona